الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga nagayaan nu eedan baga rabbiin nagayaa wal nu garsiise cufa keenyaafuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kanu warra jannataa rabbi nu haa godhu biyya teenya tana ni danda'a rabbiin biyya nagayaa rabbi nu haa godhu orma miskiina kanaa fi biyya miskiina kana nama hamtuun barbaade hamtuu isaanitti haa deebisu nama hidhame cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu obboleeyyan keenya warra su'uudiitiin hangafee nama hidhame cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu diina islaamaatiin warra dhaabbatu rabbiin waa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbiin waa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbiin waa godhu jecha maayyii keenyaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbiin waa godhu akkas jechaati khutubaan teenya ta'arraan tanaa diina islaamaatii fi milkii ilma namaatii jetti mata dureen isi diina islaamaatii fi milkii ilma namaa haasawni keenya ka duraa ammoo ilmi namaa cufaatu milkii barbaada ilmi namaa cufaatu milkii barbaada nama addunyaa tanarra jiru cufaatu yoo ammaan tana isaan gaafatanii waan hojjatte kana maaliif hojjatte waan akkanaa kana maaliif gootee jettanii yoo gaafataniini ka aqiidaan teenya adda bifni keenya adda biiti teenya adda jecha san kallattiinis haa taatu yookaanis ma'anaa isiitiin haa taatu milkii barbaaduu fi waan tana hojjedhee isiniin jaa obboleeyyan kiyya gaayaa ilmi namaa cufaatu irratti waliigale maali ilmi namaa cufaatu milkii barbaada amma irra hedduu ilma namaa milkiin maalii jettanii yoo gaafataniini horii qabaachuun milkiidhaa isiniin jaa horii qabaachuun milkiidhaa isiniin jaa yeroon ammaan tanaan akkana jiru diinni islaamaa horii qabaachuurraa dantaa dhabaa diina namaan jiru miti obboleeyyan kiyya inuma ammaan tana yoo addunyaa tana laaltan ikonoomii isii irra guddaa isaa polotikaa addunyaa kan naanneessi jiru maallaqaatuun naanneessu jira keessaa'uu bareedinni horii kun akkamii bareedanii beetanii harka saaliha keessa yoo seene horummaan sanuu kabajaa qabaan isiniin jaa tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam ahmad fi musnadih والترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه والطبراني في الكبير والطحاوي في مشكل الآثار وصححه علامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه والترمذي وكذلك في صحيح ترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر الدنيا مغلي إسيتيدان نما أفرق أفا في ننجا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا نمو ما أفري نما أفران كانت أبدا مي أبولي ينكي عبد رزقه الله مالا وإلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل الدنيا تدرى قبر جتوكو في الله جل جلاله هوريك إسافر أما اللي بيكم سك إسافر بيكم سإساسا كيستي ربي صدات هوري إساسا كيستي فر إسامة أنفت أما اللي الله جل جلاله حق إسابك حقني الله جالو وانكيا زكاة سنكن نودا إني كن صدر كولي الرجال تتيتو هوداجي قبرتي درا قبرتي كان كلمدا وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان نيا إساتي في ججة فأجرهما سواء ننجى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
gabrichi lammada addunyaan tun nama afurii fi jenneemi gabrichi lammada Allahan jalla jalaalu beekumsa isaaf kan garuu horii isaaf hin kennin inni kun nija oduu ani sila akka abaluu sanitti horii qabaadhe waan inni hojjete saniin hojjedha waan inni niyyaan isaa dhugaa taateef jecha mindaan isaanii wal qixaan hunjaan beekumsa jechuun obboleeyyan kiyya ta'arraan tana irra hedduun keenya beekumsarraa duroomne akka koronaa tuutu isinii dabaraan hunjaanitti tafsiira agarree ka deemnu nami beekumsa qabu nama hisaaba maatmaatiksii nama beeku obboleeyyan kiyya yoo horii harkate akkam godhaa beeka jaalowwan kiyya islaamaa oduu anaafis Allahan jalla jalaalu horii naa kanne yatiimaaf hin dhaabbadha masgidaan itti ijaara harmallaa hin dhaabbadha nama hajjii godhuu hin dandeenye isaan akka hajjii godhaniin kafalaa je'ee didi nama niyyaa qabu jaalowwan kiyya islaamaa tanaafi gurbaa duraa san waliin mindaadha wal qixaaje kasadaffaa wa abdin razaqahu Allahu maalan walam yarzuquhu ilma gabricha tokko Allahan jalla jalaalu horii isaaf kanne beekumsa garuu isaaf hin kannine horii isaa tana keessatti akka fedhe ka godhatu laa ya'lamu lillaahi fiihi haqa walaa yasilu fiihi rahimahu fira isaatis hin maxxanfatu rabbii isaa keessatti hin sodaatu haqa Allahaatis jalla jalaalu hin beeku fahaadha inni kun biakhbathi almanaazil je irra gadi jalee gadi aantu sadarkaa fokkottuuti irratti tahaadhaa je ka afuraffaa wa abdin lam yarzuquhu maalan walaa ilma Allahan jalla jalaalu beekumsaas isaaf hin kannine horiis isaaf hin kannine maal jaa inni kun oduun silaa anis maallaqa qabaadhe akka abaluu sanitti makiinaa bitadheetin shamaraan iftarrisee akkasit deemaa jira hin qabuu bar waan niyyaan isaa fokkottuu taate jecha gurbaa sadaffaa waliin wal qixaa nun ja'an gama diliiti rasuulli sallallahu alaihi wa sallam isin as keessaa eenyu waliin ta'uu feetan lamaan duraa saniitu tuutu bareeddu gabricha rabbiin beekumsa kanneefi horii kanneef sadarkaa gararra ta'a kaan ammoo horiin qabu beekumsa qaba beekumsa jechuun akka nama maathe beekuutii waliin jennu Allahan jalla jalaalu warra duraa lameen san kabaje warri sadaffaatii fi afuraffaa warra xiqqaatuudhaan isiniin jaa horii qabaachuun jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo abbaan itti beeke na'am milkiidha inuma yeroo garii horii qabaachuun addunyaa fi akhirattuu hongoodha cufni keessanuu nan deeggartanii qissaa qaaruun hin beeynu فخسفنا به وبداره الأرض جبر فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين جنة الله جل جلاله إسا في هوري إسا توبر دجي داني كنة نيجي مالف هوري إسا سن أغري أنا تو فيدي وبوليس هوري تنا أيليتي يعني فيدي بيكم سنا كن ميفين فيدي أينو بيكم سن سلا إساف كن أصلت نولين جرتني والله إسن أران تنا صوفتية تنا أدنى كو جرتن بو ربي جرا إني رام فن بيكاتين إسن كاي بربودافين كاي خلي بالك بوليسو ni dandama misa kaninis ane gume kan isinin jebar ardura ayyonin zannate masgida dufufin zannata male te sansan ana mani fama adero khalli balak awo garu owi dukke nurra khase dag marwata na ittiyame gamuja horin yaro gari qabachun addunya fi akhiratu hongo tati qarun unno hori isafi dachi walini liqimseni allah gaditti namni isaf tumsu wahinjiru jebar isafille namni tumsulle innille warra isaf tumsamulle wahintane yaro gari hori qabachun jalowwan kiya ga islama milki dasa la yo harka nama gari sente yaro sam milki da jalowwan kiya ga islama isini fi mati te sanu rabbina ad-dunya fi akhirati rabbi sina milkezu irre hedun nama ammas milki mal sani betani angoo qabachun milkiidhaa je'ee nama yaaduutu jira tunis angoo qabachuun yookaan milkiidha yookaan ammoo hongoodhaan isiniin jaa abbaan angoo qabu san amaanaa tahuu isii beekee angoo san keessatti rabbi jalla jalaalu rabbi yoo keessa sodaate
yeroo san milki yookaanuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa xiqqeenyaan isinin jaa angoo qabaachummaan sanuu tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرمه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني يا إرجما الله درتا ننقوت يجين أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه يروكنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم أركي سانيت إناچ إسا كيسا دونين يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف جين أتين كن نما لافا دا أنكن سينين تاتو جين لافا جالوون كي كإسلاما لافا أكاكياتي في كيساني كنن سين صحابة عليهم من الله رضوان لا هاشا وكلان سنجاو بوليزو شهوة إسانية لكي أبي ذر جالوون كي كإسلاما نما زاهدا yoo dhuftee maallaqa hin qabu jetteen baytul maal maallaqa jiru cufaatu fuudhee si kan obboleeso akkanaa miti gaa waanuma xiqqoo kannitee nama biraatti dhufamu kam inni akkasii nama kum dhibba tokko qabu gaafa tokko agarree qabee ulee irra cabse matarratti maal sii gooti kumni dhibba isin arraan tana kum dhibba eesti sawuyaa jimaaniin fixa yattaame boodeero akkasii moo kam ati laafaa namaatii je'een وقال صلى الله عليه وآله وسلم وإنها أمانة إسنتن درتاءتون أمانة دا قياك يا مادا كيست أمو خزي وندامة إكينيا في شينا دا الردرتاء نقودا والله الذي لا إله غيره أمير مسجدات كجماعات إيسي كنتيبا في جرق رقودة سنين سنجابر إمامة تاتي نمس الله خلقي ميقاتو إمامتا غرو معلومة إسي همبيكون سنجا جالوان كي قويا قياما دا كيستي شينا دا إكينيا إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها نما إسي حق أنفرتي ملي يو أنين دندها مسجد آلياني في حواسا كنان ديمونين دندها يو يد يرو سنبهي في سنجا يو كانو شينا دا أبوليسو مالي بني بيتا مي أمانتنا إمام مسجد تاي لا أبا مسجد الرألتي حجدمتو جنب جچوف ديمتا حواسني نما كسي فدغا ايغا قمارا اگر تك كنا من اگر ريغا تدرسن ام بيتني فيلم لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجانسن ايش تقول له هذا لا با كسي بيتني شينا دا نما حق ايسيتين فوده حق ايسر رجرسن امانه سن كيزتي نما گگيس يو تاتي ملي جين جالوون كي اسلاما درتا اتهون أمانة دا جالوون كي نما دورت أبتة هاسون أمانة حديث موضوع في منكر أديسون قبض وجي منا كي دوتة نما دورت أبتة تيمو قبض كيساو يو بكم تدارات هذا بقسني فيكي إيه يا أستاذنا الفاضل بارك الله فيك شمربي يا أربعة يا سنجت دلال أكنا ججت بيته يا تات إيه مسكينة وجي منا كان تبين سيقول تبيكي ونسان إيه آجا نسان فدو فضيلة الشيخ والدكتور ما انفدسين جو او سنسينين اديرواتي هقوتو قرماتا كتاب مطلو علماء وانجاني يو قصداتي برافو عليك سنجا زايبيان انقو قباچون الرهدون نما ملكيسا يو حقيسي بيت ملكي يو حقيسي همبيني ملكي ميت سنكيسا سينا بردو تكسنيام غافتكو امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ادو وجبدو تنكيسا بر غارة بيسو تنكيسا ديمو تجرو بوليان كي اينيو تو إساغرا بلچا مؤمن توتا أبي أمر عثمان بن عفان تو إساغر عليه من الله رضوان كفيقو كان أغر يا بلچا مؤمن توتا جان عثمان تو عمر انجا رضي الله عنهما مال أكنت ديمتا جرجرا أدو هم تو تنكيسا جنانيني غالة كاتو تو بيت المال الرا بدي إسي سنين بربادو جراجين galli tokko meeqa obboleeyyan kee na gargara kum dhibbaa fi kum shantam akkasi wanuma kanaati yar kum dhibba lama jennuun kum dhibba lama gatii kum dhibba lama addunyaa tana takka sadaffaa isii oduu bulchituutu miilaan deemtee barbaaddaani ka amman tanaa waan meeqa godhee eeshaan moowwa nagaya keessa jira gaala takka bar eeganaa maal jeenni beeytanii abi amr usmaan ibni affaan عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال جين نما سيبود دفوتي دبي جبيسيتي جرتا جين اكاسيغا امام مسجدا يروتاتي
istaandardii qabiiti hisaaba malee guddisi ati joolleen si booda dhufti ati yoo kitaaba 50 dubbiste isaan 100 akka dubbisan malee waan hin jirre qancarre yoo goote inni nuu laaftuu taate jaalowwan kee islaama wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru antana rabbii finja akkasiin godhe masjid xaaliyaanii yooniin sinjii akkam jettamee takbiirtaan isa jirti yoo joollee hadiisa sayyatti naasoni oo arraa aboo haka gurbaan nuufidde hadiisa hin dhoyne buunan jaan yoo akkas taate dura bahiif dura ta'a yookaanu guyyaa qiyaamaa sheenaadhaan isiniin jaa jaalowwan kee mee hadiisa tokko ammas isiniif hayu san dura garuu sallu ala nabi laal fi المتفق عليه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله لرئية يموت يوم يموت وهو غاش عليه إلا حرم الله عليه الجنة قبرك تقول واهنتان جيبر الله جل جلاله وانتكو أكا إني تكسو كيسو كدو قيادو حالا وان تكسو سنرى دقتاتهن الله جل جلاله يوكس داته جنة إسرتي حرام قد أمالي واهنتاني وان تكسي سن إراغا فتمتا كوميتي مسجدا الله جل جلاله كوبي هتمت الراسي غافتا يا فزلوك ما لبتاته يوغانو كوميتي مسجدا تكسين جاني في إمام مسجدا كينياتي كسين جاني في انتلتي بكا إسين ديمتو بيكو قبدا جيلي بران ديما لا أبوليسو استريت لاف جرتي وجي منا كيرد ودو أبوليسو وان سنرى دقتا تاتي يودوتي جنتني حرامي كجي آنامي تيبر الرجال علم نماتي صلى الله عليه وآله وسلم مالي بني بيتني نمني أنقوتا نسلا أكسا هابوتا سنتاني بر عليهم من الله رضوان نبيكن نندوا يوسلا أبرو سندوباتو نبيره هندوفتو umrinti yahamma feete dheerattus nin du'a gaafa tokko qabrii seenuu waa hin oolamne yeroo qabrii seente qiyaamaan ta'e xiqqoon dhaabatte boru allaha duratti jalla jalaalu gaafii xiqqoo fi guddoo cufaatuutu si eega kitaaba hin dogoggorreetu jira bar jaalowwan kiyya islaama san beekamu kam haqaani bulcha ammas irra hedduun namaa milkii maalitti beekani beetanii aboo beekamaa ta'u seeqaa rabbiitu sini jira aboo dardara ammaan tanaan agarree waanuma fadheen beekamuu nama fadhu waanuma fadheen haraam haa taatu walleen haa taatu keessaawoo appilikeeshina tiktookii jiraa miti hin fayyadiminaa hin jenne akka wal hin jenne obboleesso cufa keessa inuma sheekootiin seenuu qabdiyu yoo achi keessa dhufte nama kaarrijuu maltaa bar garuu beekamummaa namaa yoo laalte waan biraati warabbil ka'aba san keessaa obboleeyyan kiyya taarika nama hedduutiin isinii himuu danda'a beekamummaa san guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isinii kan nama dura yoo dhaabbattanii haasoytan an takka baallamaan isinii seenaan isiniin jaabar maqaa isatti mana isaa keessatti jalla jalaalu rabbiif kannan guyyaa inni isin beekamaa isin godhe hin barbaadin oduu ati hin barbaanne si dhufte gizee sii kanne rabbiif isumaaf kanniin sin jaabar miskiinaaf dhaabbadhu itti nama zallamameef dhaabbadhu yoo amman tana ustaada tokko beekamaa as dura dhaabbatee maallaqa baasaa yoo jeefi kabiraa yoo baasaa jee takkaa miti itti faayidu masgiida keetiif dhaabbadhu hawaasa keetiif dhaabbadhu malee akkunumatti keessaa'uu ta'amman tanaa nas'alullaha salaamata wal aafiya nama feesbuukii habbaa torba banatee ifumaaf jazaakallahu khayran ustaad jee ka ifaarsuudha gareewwan isiniin jee gamyatti isumaa bar wanni alaamaan inni beekameef shamara biyya arabaatii fi daayispoora irraa callaa itti nyaachuuf jaalowwan kee islaama tun xiqqeenya obboleessoo ani beekamtii teenya ta ustaadootaa tanaa miti bar tanama guddaa isinii haayimu jaalowwan kee islaama daaraa si gooti yoo ittiin beene waa hayyuu bar qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabbil aalamiin cuufa isaaf yoo goote ammoo fi duniyaa wa fil aakhira milkiidha rasuula rabbii salawaatullaahi wa salaamu alayhi agartanii nama akka isaanitti bi'abii wa ummii sallallahu alayhi wa sallam beekamaan ni jira ni dhufaa fuuldura sallallahu alayhi wa sallam eenyu isumaaf godheen sin jaa bar cufaatu amma lal warra beekamee bar majnaa ta'e keessa hin beeytan amma yoo beeytan hin beeku marlin manroo intala jaamtu akkaatu ture sex symbol jaaniin namni akkasitti bareedu hin jiru amma 36 overdosing duute king of rock and roll Elvis Presley wallee wallisaa bar wallee rooktan
bareeda akka kiyyatti bareedaa miti garuu bareeda sii galteemi bareeda beekamaa horii qaba shamarra meeqaa wajji deema gaafa kaan overdoosiin du'e mana isaa keessatti Michael Jackson amata 150 jiraadha kajee jaalowwan kiyya beekamtii keessa garuu ama 50tti rabbiin isa fudhate overdose ashiisha isas fedhu namtichi akannuuf fedhu fifa dhugu Britney Spears beekamtuu jaalowwan kiyya doolaara miliyan 100 fi miliyan 20 qabdi bar miliyan 10 ni qabdanii qarshiidhaan ni qabdanii 15 ni qabdanii barri yeroo gabbaatu paparazzi jira obboleeso ana kan sinjee masgid xaaliyaaniin dhufa jeen beekun sinjee bara an baadimmettiin deemaa adeero shugguxiiti ya rasaasa nyaachiseetiin duuba kaayee dhufa obboleeso mee maraatee 2008 rifeensa ifirraa fixxee maaliif hin beeytu gaa rabbi yoo gama diinaatiifis dhufte warabbil ka'aba yoo san feete sumaahun beeysisu irra hedduun namaa beekamummaan milkiidhaasaan saniis akka waliin jenne rabbiif yoo taate milkii yookaan ammoo xiqqeenyaan isiniin jedha tabiraa takka jennu ayya san dura guuta sallu ala nabi irra hedduun namaa keessaa hoo ammaan tana dardaraa fi shamarran dhukkubatti mokoramne biyya Ameerikaa Awurooppaa tana deemuun milkiidha maaliif joolleen achi jirtu isaaniitutu milkii keessa jira in agarree namme keenya meeqaatutu galaanni baarri nyaata akkas je'ee ka yaaduutu jira wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru laa yoo rabbi qofa beeyte qofa jaalowwan kiyya milkin Allah qofa jalla yoo deemte jalla jalaalu kitaaba isaa rasuula isaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoo jala deemte feetu dirree dawaa jiraadhu feetu Ameerikaa jiraadhu feetu Suudii jiraadhu milkiidhaan isinin jaa malee achi deemuun san amma taarika isaaniitiin isinii fidaa yoo ninje warabbil kaaba waan biraati garuu san keessa takka isiniif haa fidu gurbaa takkaatu jira Black America wallisaadha gariin keessan beekuu mala luun ja'aniin ammaan tana muhaddith amiir maqaan isaa wallee wallisa aynii dagarla jee ka wallisa tokko nagarre gaafa duraa inni maali kaayyoon isaa jaalowwan kiyya sigaaraa guddoo kiribiyaan sigaar ja'aniin sanii nagarre san dhawuu jaalowwan kiyya doolaara 350 abbaan takkaan siin jaabaran huccuu maarkaa uffachuu manzaraan isaa jiruu teenya jijjiirti bar jaalowwan kiyya dhiisi waan biraatiin siin jaabar garuu eessa jirti gammachuun akka waliin jenne waa sadi irraa dhufne ruuhe irraa dhufte takka aylii qabda eegasii qaama qabda qaama ispoortii goota nutriishina waan doktoroonni siin jaan ni nyaata qaamni kee ni bareeda aylii beekumsa kee lakka kitaabatti qaraatu kafeete yeroo dubbistu ayliin tee cimaadho ruuheen ammoo jaalawwan kiyya olirraa dhufteemi quraanaa fi hadiisa sahih maleen qeebaltuun siin jaabar qaamni nyaate gaa bareede gaa huccuu ajaa'ibaa markaa uffate calalaqee obboleeyyan kiyya ka islaamaa garuu ruuheen xiqqoo booda iyyuun isii hin oolamtu iyyite gaa eessa haa fiduun yookaanuu hiree lama yookaa if ajjeesu garuu inni if hin ajjeesne islaama ta'e obboleeyyan kiyya amma hunnoo daa'ii ajaa'ibaa bar maqaan isaa luun ammaan tana obboleeyyan kiyya muhaddith amiir junaydii jedhama irra hedduun namaachi yaa laa milkii miti jaalowwan kiyya ka islaama amma takkaatu jira yoo isii san finnes dubbiin nuti dheeratti garuu diinni islaamaa milkii ilma namaatii akka kadabare jum'aa taan isinii hime addunyaan tun amma nagayan qabdu lubbuu ofii ifin amantu yoo laalte tirika qofa garuu ilmi namaa dukkana keessa jiraachuu jira baankii guyyatti hogguutuu guyyatti banam sanumaa waliin namni godaanaa qabrii keessa ciisutti hin jiru nagaya eeggachuudhaaf nikular boombii cufa tolchatan nikular boombuma san sodaattu hin jiru yoom nutti gallakkisanii ja'anii jaalowwan kiyya maaliif ummata gaafadha nagaya qabdanii as dhaabbatee masgida keenya faa isin ni beetaniimi yamanii irraa hin dhufee billaahi aleekum nagargaaraa ka je'ee nutti booyu nagarre hawoo ijoollee xiqqoo sanii nagarre addunyaan nagaya qabdi garuu diinni islaamaa obboleeyyan kiyya lubbuu teessanii fi akka of amantan nagayaan isiniin ja'a tana warra muslimaaf qofa odoon ta'in gaaddisa islaamaa jalatti
Nasaaraa fi Yahudaa jiraatteefu diinni Islaamaa badhaadhinaan isiniin jaa obboleeyyan kee Islaamaa gaafa takka takaarika takka isiniif haa himu Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a gaafa inni khaliifaa san warra lolaatitti erge Samarqanditti erge obboleeyyan kee yeroo achi deemtu gartee jizyaa kafalta yookaanuu walitti bannaan odoo akkana muslimni hin jenneeni dhaqanii biyya san qabatan muslimoonni odoo hin ibsine jecha tawhiidaan ibsineefi sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hin ibsineefi haqa isaanirra jiru hin ibsine deemanii jaalawwan kiyya humna qaban mooqam gaafa san biyya san qabatan yeroo kana dura ta'an biyya sanii xalayaa barreesse Umar ibn Abdul Aziziif rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yaa khaliifaa muslimtoota yaa bulchaa mu'mintoota hay odoo nuuf hin himne moo diina islaamaa yoo kana diddan jizyaa kafaluu qabdanii gibira kafaluu qabdanii odoo nuun hin jenne waraanni kee dhufeetuma biyya keenya qabate diinni islaamaa kana isin barsiisaa jeen jaalowwan kee islaamaa bulchaan mu'mintoota commander in chief achi lola warra ajaju saniif isaaniif xalayaa galmeeseeti ammaan tanatti biyya san dhiisaati baha jeen cufni isaaniitu biyya san dhiisanii xalayaa takka yeroo gabbaan hay xalayuma takkaanii jirri kun amma biyya teenya qabate gallakkisa orme achi jiru kun diina ajaa'ibaati diina dhugaati ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jaanii muslimaa fi mitiin zinjeebar nasaaraa fi yahudaa gaaddisa islaamaa jala jiraatte isaaniifillee diinni islaamaa milki diina nagayaati lubbuu ta'e of amanta jaalawwan kee ammallee ni beekta biyya Suudii keessa obboleeyyan kee nagaya hattuun addunyaarraa biyya hin heddummanne biyya Suudiiti waan poolisoonni isaanii aqala ta'anii fi mitiir shari'aan san sirra dhaabbatti gaa yoo wanni ati hatte nisaaba harki kee muramuu qabaa yoo jaamte ni muramta jaalowwan kee islaamaa diina islaamaatiin haajiraan nuunutu cufaatu obboleeyyan kee gama qura'aanaatii fi gama hadiisa sayyaa haa deebinu aya haasawii sadaffaa keenya maali ni beetanii milkiin dhugaa maali fi ammas karaa milkii sanitti nu geessoo sanoo maali milkiin dhugaa jaalowwan kiyya ka islaamaa addunyaa tana keessatti ka argamtun waa lamaa ni argamti bakka tana qarreenfoo teessanii naa qabadha milkiin ka argamtun waa lamaa ni argamti yoo wanni lameen tun hin jiran hin barbaadinaan hin jaabar waa lamaan allahan jalla jalaaluhu maal jedhe man amila saalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba namni dalagaa gaarii hojjete min dhakarin dhiirarraahis aw untha yooka dhalarraahis wa huwa mu'minun haala inni kun rabbitti amanaa ta'e namni hojjete wallahi je'eeti ifiif kakate bar jalla jalaalu jiruu gaarii taate isa jiraachisnaa hayatan tayyibatan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yeroo fasaru maal jedhe alhayatu sa'iida jiruu gaarii jechuun jiruu milkiiti amiiril mu'miniin abil hasan ali ibn abi talib radiyallahu an yeroo inni fasalu ammoo maal jedhe fasare hayatan tayyibatan qanaa'a waan arkatte amanfatu sani isaaf kannaaji amman tan ifiifutun dhukkuba guddaa ni beekta namuu bololaaga izoo magganyatano adeero saameetis quucee dhaweetis tanaan laa akkasin godhu iimaanni kee jabaa taanaan dalagaa gaarii heddummeessinaan qanaa'aa sii kanna arraan tana 50 arkannaan alhamdulillah wa thumma alhamdulillah guyyaa akhiraa ammoo waan isin hojjattan kana caalaa isinii kafallaaje san jannata isinii fi maatii teessanuu rabbi warra jannataa isinaa godhu garuu akhiratti caaltuun isii jannata irratti mini beetanii wujuuhu yooma idhin naadira ilaa rabbihaa naadira fulli garii guyyaa qiyaamaadhaa san iftuudhaa jee allahan jalla jalaalu ammallee gara rabbii isii daawwatuudha lilladhiina ahsanul husna wa ziyaadaan rabbi daawwachu aboo warra rabbi daawwatu san rabbi nu haa taasisu akhiratti jannataa miti obboleeso allah jalla jalaalu ijaan daawwachuudha hadiis alqudsi keessatti rabbiin maal jee jalla jalaalu rabbi والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جيبر بليانكي غبرنكي يا غاري داف كرفيسات جرا وان إجين إساني هن أجر وان غرين إساني هن دغين وان قوم إساني رهيان نيجي جالو وانكي
qoma keetittuu yaaddee hin beeytu sanii jira sanirra caalaan ammoo Allah daawwachuudha jalla jalaalu haya karaa milkiitti nu geessu gabaabsinee obboleeyyan kee waa afurin isiniin karaa milkiitti nama geessu waa afur ka duraa obboleeyyan kiyya karaa Allahaati irratti jalla jalaalu sabachuu istiqaamaa qabaachuu rabbii istiqaamaa san nu haganu istiqaamaa wanni itti rakkattu zal'aalam isii tana inna alladhiina qaaluu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إسيتنا جالوا وانكيا إسانوان إن الذين قالوا إسانوان جان ربنا الله ربين كينيا تلقان كينيا كانوا أجيسين وكاسوا يودو كبسن كانوا فيسوا ربي يجون تلقا يجبر سيد الله جان يرودو تجالو وانكيا كإسلاما ملائكة سرتبوس الله جل جلاله تنازع حديثني بكتنا فسريجر ولا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع بسند صحيح رحمة الله عليهما رحمة واسعة أبي هريرة رضي الله عنه ملائكة ببريد دوسن odoo laaltaniiti duduutan jaalowwan kee islaama gammadisiin jecha abshir qabrii keessatti waan akkanaatiin namudota in sodaatin ilmaan keetis eenyuun naa nyaachisa jaartiti umaa takka yaaddawin rabbiitu jalla jalaalu rabbi si tajaajilaa sin jaan jaalowwan kee gammachuu milkii yoo feene diina rabbi irratti istiqaama rabbi istiqaamaa san nu haganu isiin tun jabdu yoo muratteef malee obboleeyyan kiyya murachuu qabdaaf malee akkana laabaa daddeemtona ammaan tana hin agarre jimaatu qaalawee tanaa fi irra hedduun keessa masgiida galtan obboleessoo tana nurraa dhiisi obboleessoon sin jaabar laa dantaaf jimaan qaalawa dantaaf rakisha fi sittiin maal wali qabna anaa fi jimaan dantaaf ganda keessa deemee jarri nama barbaada dantaaf hin barbaanne ansalfii duraati ya saahiba hin gallakkisuu jechuu qabna obboleeyyan kiyya dantaaf ramadaanni dhufa dantaaf hin dhufne yoo dhufe ittiin cima malee waan biraa waan takka itikaafa seentee itikaafa 10 baanaan iyyaalummaa sanii deebita nama meeqa gurbaa tokko isiniif himu wallee dhiise je'eetu barra public haasawe wallaahi baatii lama booda intakas aboo warra wallee sanillee rabbiin istiqaamaa haa kennuuf warra ala jirurree rabbiin masgidatti nu haa deebisu isinillee warra masgidaa rabbi alatti isin deebisin boo isii tana jabduudha istiqaamaan obboleessu jabduu mas'uulummaa jabduu mee laaliga akka amma asi godhatu yeroo cufa godhachuu jechuu bar akkana jechuun imaanni lamaa hin laaffatu jechuu kiyyaa miti baran istiqaamaa tana yoo feetan guyyaa alhadaa yoo rabbi jee muhaadaraa masgida sheekh abdurrahmaan daammuutaa kotta haasawatana naa kannan ganama sa'a 4 irratti bal'inaan akka gaaritti wajjilaalla istiqaamaa jechuun maal jechuu karaa rabbi irratti gabaabdutti sabachuu talammadaan الإيمان بالقضاء والقدر قضاء والقدر سنتي أمنوا نيب سنايو جنة ويطول الكلام نمني قضاء ربي في قدر إساء جالة جل جلاله هستين إسان سنتو نبيتا أبلو مكينا بيتتي سبيانتي من جارتي والله شيء بلسو وان ربين سي قود أتيز إن لبدو صاحبي إسيسا تصدفا نما غرغارو milkin hasoyne bar jum'ata afurdura nama gargaaru tanama ajaa'ibdu jecha allaamatu ibnul qayyim qayyaba allahu tharaa jeeni isin ijaanilleen maal jeeni beetani aalimtichi rabbaaniin kun namni horii qabu tokko miskiinaaf horii kannee isa yoo duroomsee miskiintichi gammade naman ajaa'ibu je miskiina mokam horii kannite duroome ni gammada gaaboo callaatti gadhiistee mokam garuu kanama ajaa'ibu je abbaan kannesa yoo gammadee je yeroo waa namaa kannitan nacamaan kannina gammachuun kanni masgiida gargaare aboo hogguu masgiida gargaarra injeen habiibi gargaari tana rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi kamaa fi الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله جل جلاله gargaar sa gabricha keessatti tahadha yeroo gabrichi obboleessa isaa gargaare obboleessa kee karakkate gargaaruun lubbuutee gargaaru jirta obboleessa kee ka shari'aa islaamaa hin beene isa barsiisuun lubbuutee barsiisu jira hifziteeti si cima ni beeyta orma garii maal jaan ni beeyta
أو يا أستاذي أستاذ تاني بر ربي إخلاصا وأغنو نتلين أجاي بابر حديث أكملتي حفظ دينا جا أتبر قراتي تي شيخ أبو لوجلتين كريجتي دادتان جين أنتين هاسوي تنافين هافتين جينا إني خرابيرا برباد وام بيتو دبرزي حفظين إزازي في هفتي أكسي چمتو فيتا وان قراتي سن جولتي قو ولي كبي مال قراتن أصول ثلاثة قرايسين حديث دئيفة أچكي سجرو شوف ربي سيباس أچكي سأسمدهم تو 40 سنشوف سيباس رياض الصالحين قراسيستان وان أچكي سجرو وان نما في مولا نسي مولسا أبلي سكي غرغارو لبوتي غرغارو تافرفا تماييتي أبلي ينكي إيمانا في صدا ربي كيست أمس بكم سكيستي نما إسنين رأولي لالا والحديث متفق عليه أبي سيد الخدري رضي الله عنه جاء رسولات صلى الله عليه وآله وسلم نما إسنين رأولي يو إيمانا في صدا ربي بكم سكيستات نما سي أوري رتي لالدو يو جرو دنيا كيستات أمو نما سيغدي لالي أكنا جتون مسكينة هامي تجالو وانكي أني إنو ما غميك أكانجي دردري إسلاما تجارة وقمنا أبو ربين حلال إسانو شوفة ربين تياجبس إيه لا أكسي متي أدي مسكينة تهي متي أديرو مسكينو ما تا عمر جيساني جالو وانكي سلا إسين تون لبو قباتي نينك علاني جيبر أبايا مسكينو من غرو نما سيغدي لالي مالي بني بيتا هستين سنسنتو نما برولا هنتاتو بكم صافي إيمانا كيست نمسي أولي لالي جرو كيست أمو نمسي قدي لالي ورب الكعبة جالوان كي كسلاما كدبري روبو جرا صلاة سوي أودون ديمو جرو دردر بر مجا أكاكي ياج إما كألا رفون أغري والله أما دوبري أتي منا عربي كيسان قل جتة زعلانا تاتا أو منا كيرا كيسان جرا جتة زعلانا تاتا ألا رفو جرا بركو waan ati nyaatte kannitee fudhata ati immoo fireesh nyaachuu jirta bar akkasiin isinin jaa asumarra gawaasina yoo dhugaa qunname rabbi irraa yoo dogoggore hammeenya nafseeti yaati fi sheexaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabu irraa isa Allah hanin jigam isiniif karaa jannataa dildila ta'ee ani ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darbu irraa isanii irraa isa Allah hanin jigam anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu ajaa teenya tafacaate cufaatu rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu milkii rabbi nu haa jiraachisu الدنيا في آخرة ربنا عامل كيس الدنيا في آخرة ربي جرو غاري ربنا واجراجس إخلاص في اتباع صدق في استقامة ربنا واقن لكم ستا كن يشوفات ربنا وافجس يو نوكس جرات ربي سانا فجس يو أكم جرات من إنسان الدبس ربي نواقم مجس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته